hasai qualidade boxista e harailaran ho di compete e harailiu Oriental Boxing Club, khusus ba Federação Boxista Timor-Leste, atu realiza bebê competição boxing e harailaran nomos 3 out e harailiu. Lia fuangne hato husi treinador Oriental Boxing Club Sebastião da Silva ba jurnalis STL ia fatin treinamento Oriental Boxing Club ia suku Grecin Fortersane. Tuirnia atau asai qualidade boxing Timor Oan presija ia bebê competição boxing ia harailarang nomos try out ia harailiur. Federação ia plano ida dia atu halo kada tinan ia railaran kompetisi railarane liu ba amadora ne tenser halo tinan ida dala tolu nomos tenser hetamos triaut baya liur para ita bele hare la bari sereninia pengalaman bertanding nene tengset aumenta honune ita bele ya sasuka tidak diangkat la bari sernene nini habilidade ne bele atu bele responsa bele saya nama putinjo ne boxista ne beke dia bele representante Timor ne bahia SEA Games Asian Games nomos Olimpiade precisamente itanya tryout ne bahia liur quando itala ia tryout bahia liur itala do acompanha globalização tinjo ya be mundo ne ida ne ma haware fator ne beke vari ladung konsisten ho be itaninia be tryout bahia liur ne. Leo Gonçalves, STL News.